Bulan dua vata mekau ti kenda vata mai San Francisco ki buru-bura sema mai gai wase yani. Bakarua nambula au ndonunya meu bakale suya tale no murarawa lembuna na utomo na yelo tatau na kabeao eu carro bakarua nambola awan donuya meu bakale soya tale no murarawa litukana na utomo na yalomo tatau na kabeya meu corona Sambaletiau que matani se karawa que reamo bosotiau suba bakarua nambola awan donuya meu bakale suya tale no murarawa litukana na utomo na yalomo tatau na kabeya meu Sambaletiau que matani se karawa que reamo bosotiau que le suba bakarua namula au donuya meu bakale suya tale no murarawa
Radio Bulan Dua Vata mekauti kenda vata mai. Mai San Francisco ki bura-bura. Sema main gai wasyayani. Sini na yo malamari
bilang sa boleh udah bitokan di juga kami di pinggir rapat intai ready bulan topat ni bulan turun maramu terbukin ko lewan ni bulan rongo di bilang sa boleh bulan mun siam cumai en do talen kami di non to bitokan di en kami di ko San Francisco to talk about tunan raki no itakin ni bakatal cunga kina na non to na mai bitokan di juga kami bina di kualo tu lebu de ketini ketini di singa di bulan ko topa bagi bina non turanga ronon do lu rosa lu ko tolo ni tokani pedil novo munota bo rongo cumai kina o tombo ko cikina biu lebu non to bitokan di Facebook YouTube channel ken vei ngata mon libu tale so enda sabi kinta ba kitale chukana bulu bena kena marau na kabi na ken bingarabi enda tai ba sabori ta chiko non to bitokani enda gali dabo chuka adi enda bitu na keloko na nama chuka mai na kabi na ni kuwa sibina 5 menit ni robi tan lo chuka bat ke Paulo Gereti o ya en nonda vossa ka raun ngai sule to mai kina moni numa rone polo tal chunga mai kina en vengo no todo sar en velo tu lebu kan dona tarro ni betaronga ni taronga mai en no ve no tangas ni buli en kabina kini kuwa kapatala kina en ve madau taleso sa tu matantai ke mo sangi sama ni sebu ni ngona ki mami sama bulo sa tu ni bikem ni len matu pal lebu radio bulan to ban dongan like nge wase untuk bitokan en kabina kini bingkara dintai ba bulo be mo se sukuru ke bona lo mangi wase tu ni be na mumuma Welei, kontolo mani sabele dek. Ya, bulu benak sa boleh nomuni siamo cukumai. Na kabi di bingkar rapin tintai. Ako sabore taka juga non tu bitokan ngali dapa. Na vitu na keloko na kabi di bingkar rapin tintai. Go sai moni botele bu sangri manda bikin lali ke mambale. Ango non meke bunde. Non sa su tu ni baka malu ai. Nimbula saka nimbula. Darrella
Lumi kendana engudi maaka wakalonga aabini karoua amanda warani waseirana maka umbu kobi ime vanua binaka.
e senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi, o ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tona senga tiko nindraiva, se senga ni waka motoka, kandau Dren no te tube to seki, erto sa tu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto taladeani na nong ni boli. Rawa sara, we tartar ngayani na taliboni diwan dua ono toluwa diwa ono saivarua, merto wakarotaka katalada mai na nong ni boli, ena kena ngona to tolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Diwan Dua Ono, Toluva Diwa Ono Saivarua. Erto ngaraw talangan ni kanalay waka sumburi ni nanomu yaya. May nanondo to stoa, kinanomu mati ni katumba. Dendram beka nang wala ni kibal ni lote na buko ni oso pakadadaka. Sendrak kita beka na tos nimbula, ko ni lenga sinui gawa. Nana maki mai kina programa warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banoa. Rwa na bima manione na kabini buko lulu bei Kemando e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e biti. And a radio bulando wata San Francisco. Mekauti kanda wata mai. Ena muna ngau na nalepo ni nondo so enda sa senga sarangan nikla na dapat menda baka talau taka buka singi lewu taka siapa kaya kapitang neka kuni lo malenga sa tipin dono menua erau ni buka tingu ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na be matanggali kaka na jibgina mebaka na karitua waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kukonda baingan di kena gamure na kaka na buwa malang mebaka na steak gay wakaya loka tabi yoke kena kauslo surua chutney kailangan ko na kena pie ng bani kay na manray oya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California erau sarang ano direct message virto giring akin na bitu sa iba bitu tolo duon limono se o nga wale sarang ali tumiko may nanomota na dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa, California erau talang ani rito dilibot ka na kemu katalo wasing lebo sa mga kabi ya may Santa Rosa, Kinavato JJ's Food Shack Santa Rosa, California. Nada be kumarota ketiko. Senga, esan dondi na namaraw kinabaga lewo wakila. Balaka? Kesa mani kadibi na nongumbula, kemundo sana senga nilenga. Doon senga talanga ni rere walo masemundo warakati ko nila bundrang-reng. Balata ni swada kabato na nongu life insurance policy. Iko na kamu tuwa katabya. Sa tumumantanga na numundrang ay senga tu naman tutupepa. Sa tiko na mate, si senga na pepa, senga na lenga. Ese rawa nindu na nomu life insurance ve Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni life insurance kanga niti kenda binaka na itoke kanda sama iboga tiko ngoya Amerika. Rawa sar na boga leo fomo. Text mai kina vase walu wandua tolu walu lima ena kena ituku matelalai. Hey, do ba ka tolo tiko? Do saya lo pala mo din na. Sa permantangan to boli-boling gaya hotel ito ni stoa. Tolako. Sini niya ono stoa, wala ka tungang mo maulimat. May binaka ni sa atu kets ngaki na nakatungan reba, may paleta na noto to ilalako. May binakasar nga. Wala muli roti karimateni kina. Dato birito na bisi nga nakarimateni, said means kaya na sausage roll. Gaya rito makuntal nga na bukas sa gilay mo na bisi. Kaya tel mo na address? 4525 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa. Do ba ka raw chubega kina do na ni matubale senong do boli nga ba ka matawa wali to mata kina mauli mata esa tu kede kina na yaya ni kakana yaya ni ti kina bikala lai tale so kanda un rendre na kunya tu raw talang ni kota nom ni boli ke ba mi tigo men na Marine se Sonoma County kan rendre nom ni vila ba ki vitar tarani kina na bali taliboni 125 saiba vitu tolu 5 vitu na kena itu matay lalai mauli mata Valima Rulima, Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa, California. Radio Bulando Vata, Mekauti Kenda Vatamai, Mai San Francisco ki Burubura, Sema Mai Ngai Waseyani.
Radio Bulan Dua Vata, mekauti kenda vata mai San Francisco ki burubura, sema mai ngai wase yani. No mundo waiteke ai vange ai vadu sama lusinga.
doyan rin na raman ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Kura san ba di kata-kata pinakasar tunga toboy siyang pambakaw. Ngay way dala tu kinambat. Koe serengan kori. Sono ngono santa binakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kitusan ng berata ni baga singilebu, kitusan ng gali baga kabing ngaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw baga singalebu siya baga kabi, baraw tayo ito baga manggosang gayon totokan na buno ni kana. May namenda to ito ni ti, kanay baga singalebu siya baga kabi, may baka na baga sekera, na sui, ikatabu teke, roro baga lolo, kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na taman ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolo dua, Orange Street, Santa Rosa. Beba kasar nga. Paniray na tokongo, nagkenay ray-ray. Dua nga na rupuni-puni kau, dua bayran ng tingit taki, o Reverend Aminio Balen Rock. Tama kamay na nung programo baka madawan na toso ni ngauna. Ano Vingarabi ni City Veni Raturla. Singa buglulo ni Sibuna Bayan at tinamniti may kamo ni Amerika. Singa lutulewo ni Sibuna tinikantuwa at tinanamaniti may kamo ni Maiviti. Ano Vito Kone ni Divine Group of Companies. Paolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka and a Radio Buladong at San Francisco with Koti Kanda Bataman. Bula binaka ni Matthew, isawa kuskusibe. Isa, ni bula binaka. O se vivi mandako kina maulimat. Elay taka kina endona nito bakataka kana lalay. Yung leu kutaka bakatotolo, ni bernirto yave ani na bulangi. Oi, o dia bakasanga. Erto bakasanga telang orato. Sarara saranga. Go enta so mga nakakana. Esen enta so manakena bakanya takina olo. Oi, okay. Nagsaraman da kilatiko. Maulimat, 5525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Veitara sarani kinanaba ni telefoni 1255 Vitutolu 58. Ene kena itugutugu matalalay. Dendram beka nang wala ni kibal ni lote na buko ni oso pakadadaka. Sendrakin-rakita beka na itos-tos nimbula, kuha nilenga sinuingaw-gawa. Nana magi-may kina programo waro taki, may veratao na New Methodist Christian Fellowship USA, nongu chisu, nongu banua. Ruwag na bima manyon na kabini buko lulu bay Kemundo ay California, bima manindu na singilewo ni lotulewo bay Kemundo ay Viti, and a radio bulando vata San Francisco, may kauti kanta vata may. JJ's Food Shack. Itigo kedi kina nakakana boga biti me bakana kokonda. Lobong benga ni ngai kani itu na bundi ng dalo sa tapioca. Nakakana boga malangi me bakana steak bakaya loka kina coleslaw. Wee! Nakarito sa wada badina na kani kanakana. Kaya itigo talaga na nono specials and the lomo ni mga dawa. Daw tamba and na Facebook. Na doy ni tiwa yan. Bani mandray pai kay na bungatale. Go na JJ's Food Shack. View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talaga nito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sa ni Kinavato. Giritir to sana Kinavito, Saiba Vito, Tolo Dio Tolo, Dundo, Limon, JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Radio Bulando Vata, Mekoti Kenda Vata May San Francisco ki Burubura. Sema mai ngai waseyani. Eta
sena e maleka Aun diva meu tau kena Talenina Ni raidi ke muni Kuni boy vinaka Mai seni devuna Eta timbi tunan rauna Kena sena e maleka Aun diva meu tau kena Talendina Ni raidi ke muni Koni boy vinaka Mai seni debu Santi sarre talon ni seni de bunga abekenda na kabdi bin karabat ndai radio bulon do mata boto bekenda vitu na miniti me vana koloko wandi teken tale 75 na 10 miniti kero na vitalon tal chuko bat ken non dauni bossa ken to bo viti buni wai polan gereti me bakana kede bokara na bi single tu libu to sar gena na magi to mekina na kabdi bin karabi ndai ke bona bakata ro chuko di alanga tale sere Steve Hitley na italno di sedi de bungalei ya lem sartu ngana bitalno na kabdi bin karabat ndai sartu tandu en non da Tony Vala ni uti na kena lingarabi na rugby world cup no to sanga dava en top 8 ni bura-bura kan arto berita cuma na world rugby na global audience na van na quarter finals libu ya libu tondua saraba non rusota na mate tim ni bola tangani kena non to mate tim ni viti ke mambale alele borsa nana mag sartunga lele bor rasa tuguna sartunga rando dindingor na rugby pundits all over the world they were putting their money on Fiji ngai tuguni ni vida talaga na pasien di aroni baka sebana turanga di boranse kamay baka tulewa na singo ya Matthew Rainal ya sa nardo tugra papalang that's water under the bridge now sana singin round inta takap kinin dona kaya na ken bagare taking oyan non rosote ne luni bonua oyan rarani wanga buka lip mainan jimerto laki kinta pa kita likina orto non da Tony Vala sarli suen non da bonolo mani bici ar baga turbir na vingar ngare pa bonua anda po dina kan ercuk talaki ne lip sar na minsta ni non da mati ni tur na turang na marama dorbu kin ngone leon non ramatu vale tini kelima na matawa na non ra auroni tuku na non rayali tu mai vale tiga umai tebu ni na campaign o yame ka pare taka chuko Simon Ray wan lui sana mai tapatal chunga no kontrak de katul sangabul kandua ni Desember kali libur ra pare taka chuko ni nundur mena tomana na itavio ya anda o chuma itabiu ni rato ngole mai na mui ran non tapo noa wagle lai mai na poli mai nan ronga sena chen dunes mai nan ronga rato ngai ngole ani na bukuno to campaign wa bokitu mai na bono lebo borani se vida nang gitu bibinak saranda reda rato la kitapa en dona uli bono de sar en dona kai bi bola katela ken matim ninglandi tolu sanga bulu wat ki ro sanga bulu ka ya sartan du non tapo noa rele baga diengu baga binak sar ngakina niocin artusan ngai ngole tal na torbon rua te botal chingon na pre-season botal kin torbor based out of England and France rele to manatali na non rangito na be leagues lele boya
nando na ngona leka mayengo ya ali busar chukuna bital no ana buku di cabinet reshuffle talnga abu duru chuku mai na nonda matin tuli wo bici epita kan reshuffle alai libur sing do pata chukin pa bimbi erto chingan no to orto tokan beti daki sen iya ni bital no gitu ni kena tusui nonda matin tu serto na Beliu ni be song-song po politiki po mimbi chuko bertor to mai pakama upatan ko le bertor tu kunar ke dari song-song to berita ke to singa nikila na bi saungo sor tu kun ya sandun be ngame pakator na bi sau ya na bi sau non to buru-buru to ko prerogative ngani prime minister kembali ke bakanga bi sau taka na bi sau taka me bakakina ya nangongo ndira ngani sa tu kun me ngole mai Honorable Philemon Vosorong may na lens may tur na itutu ni Attorney General sa napuni lawa din non tapunwa yes hindi chukon tugun ni bangko nagubawili ko chukon mantangan ko na itang si rumituranga sa tokangan na Aegis Chambers na ngunong ko baka nilibutal chukon na vetang lor to ko tatak chukon na Fiji Law Society na bukun ni sombe ka na kisi yang endusikin na turanga ka sa tugun ni chukon may liuta kena retin lawa ni nonda bonolo manio vicia and the developing story cukup bekanta en ngonongo da sabaga nuni binakatu verto na lewin nonda matin tu ka lebusar na sekula orang ni sabutan bekaya se sona ibola tu sartu akina leta head ni mati valu sekula itu abo kicu kena ngonongo en internet Reda doni tampa to kina turangan di valu Humphrey Tawaki itu ini saya papala cukup beli na kampan mati valu na ngonongo ka rasawasi ruo cukup mati valu go so ngana element zertanga cukup mera destabilize tanga mati tu antu na pola cukup mainir tu singan itu apa cukup main tele nombu anda bika saya tu cukup na ngonongo na bukun nonta di bagi cukup nonta mati tu lo mani bici dan ke pakamuri cukup mata na vital no to kaya ngono mata nganggo nda paguri binak tik cukup bale bonantar ni mai sota cukup mata ngang dorbi tala no cukup na barong sere non tu seleka kampur lagi bawa balik na radio bulan do bata karena kena hebat raus antu sebut tungal bikin tuh lima tu balik pokoknya sangki siapa main isi uningona kita usah kita pagi kemuni sakanya di bulu benaka kena marau weekend sa ciko ya lo benaka doangan na thumbs up ya na like ngai wasia tu yani non tu bitokani en kabini bingkerabi dai ser tarapo no bambulu mata nikine bisono wekanda en kabini bingkerabi dai bulu benaka bikimuni to saran na siya machkumay bulu benaka Chinay Eric wakano ni benaka tu ni bikimuni no muni ngol listale Sacramento en kabinaka di kuwa asing lo debetalan kina bi malalang besi kikem to saran do siya machkumay na puno lebu Australia en kabinaka di kuwa mana chemistry lab talanga may kornibian bulu benaka bi rokole kutu kerto to saran na no muni gangs to may keri waka nuni binaka waktalan kina be tarising goro uji waka nuni binaka tu ini bikebani na rusa ulu kelima rarawai lean back ngo maimba ndo sambulu binaka waktalan kina be lati lata na wangaliba bula binaka ini maramakai kala na maru takasar cukup bagale no muni ngandi ni bagale kaleka en na korturanga ki California na noa sabago nuni binaka tu ini bikebani waktalan kina be ma sencheli dela kanton dawa samu mai taile gombulu benaka tamai Viana ke Viana tine Viana ngango mai sayo ni mai kalam dombulu benaka na siamo chugo mai sayo ne na kabini ving rabi ding tai o sia busanti meneno no bago turang mai naui mai sabu sabu dombulu benaka mai na partai sibuni te kebiti na kabini ving rabi ding tai ya serengo me oni na numi to sar chugo ni kina bago nuni benaka anu ita ken ni to toka tu no bitokani na kabini ngani kuai Kona itala no ni Rossi ni yanu ni bon.
Radio Bulan Dua Vata Mekauti Kenda Vata Mai San Francisco ki Burubura Sema mai ngai waseyani. Radio Bulan Dua Vata Mekauti Kenda Vata Mai San Francisco ki Burubura Sema mai ngai waseyani. Wini na matatimi ni soka may lambasa. May wini ina ani Fijifek na ba ito ba? Ito na FCC. Narto naman na oro to binito ina. Lo sa tagilan na talibon. Orto may manisub. Kawal iyo. Kaya kito baru sulit tagatunggo na narto gito na nalala tim ni soka. Kito nga wala kira ng may tiwike kira ni ay sabi na ko tinga na tatakbo lo kani. FCC lambasa. O tinga usama yung mutuwa na yan. Kay soka. Soka ay supporta ang idea na. Ay lang na naman ni Patigo. Nagramo ng whiskey na famoso saro. Wow, ito. Ang bigla nga nila mo sa ozo lang nga yan. Wala nga may mula na ito yan. Ang itin nila sa doon. Ito lang naman nila eh. Sana ang doon matabitang ito imayra. Iya sa rin doon yung nalaman ni Patigo. Isa. Sangay matu jagdish. Yung yaw sinili jagdish. Kau ira, ayaw mo lang man tayo mulire. Okay, ang mati ay. Wala tunga sa namo. Lando yaw atong balew. Ngore sombo. Sa sombo mula sombo na banora la ti na natagi. Lando mo, ay dia todo. Tangane todo ang sanda mo to jadis. O jadis to yu na goita. Pana ando budi na. Ya.
Ngai, wan rate itu daw to. Lang ano ya to ngayon ready to business na to ah. Wala ya mo ready nga ulis tali ready ka eh. Ako sa kita ako sa kay dami nga walum. Iyo, irain dia kaya sa mo. Ito hindi ang dami cuy sa mo. Ngasi. Ako sa mula ka tali cuy Jack Dish. Bye. Konam. Ayo sa mo. Jack Dish. Sino mo? Jack Dish. Okay, beri may unin to ay biti. Sendo iro ta amat may radio cuy eh. Ako sa Jack Dish, dosa ka nung rin mo, dito may ndo mo na ilan si Bay. O noan, dito may. O latang matang ko, nalito niyo wala dala. Yaw, neta abin doa. Duri pa maluyaw. May, oya. Kay! May kisiman doon Jack Dish. Amuriyo tumayo, no? Yung tomatomatura ko, oya. Amuriyo tumayo. Nausar mo, oya. Ako nilabit at esara na si Jack Dish. Kuri kay! Kisi kay! Kisara oya. Amin to de dayani. Ausar mo ta saya tal tamo em dai. Ay, ikai. Oh! Kisi talenga. Ah! Kisi talenga. Iya sana. Ikai. Oh, yung bagilaway.
Radio Bulan Dua Vata, mekauti kenda vata mai San Francisco ki buru-bura, sema mai ngai wasea yani. Pena
Ongo na rongo may wala ni Songo and a radio bulando vata San Francisco. Mekauti kanda vata mai. Tura kena marama dero kena ngone leo sibina pangan ro sanga bulu kabitu na miniti sabi naka antana rongo tamata ne sono itukutuku na kabe de ben grabe din tai ne kapani singa November na ma ser saranga tua ngai rongo do chua membaleta na club ni volleyball to toka Haywood o ya na Mbula Bay Rto na bagador chukin na indua na norto fundraising sento norto fundraising go tikiti tau ya $5,000 kabani singa ni bulan November reunion ni nalirongo di turang ubikina chosanteki kerto na mati lolo na bonga kimunia wakatala kina be DJ Rons na songongo na tiga butagi chuko na 5 na koloko na kavi kina 2 na koloko en mataka kakana artusana baga ruta katu ya andanangalai wulenga na mendangona baga talanga kina na be matangali ngunut na leso era baga duruchu na turf bar Rorua 522 Main Street Haywood California 94541 ubambo tinirto sa do baga dortalanga libun to fundraiser na Mbula Haywood Mbula Bay Volleyball Club my Haywood yung kinanggo kabani singa ni bulan November makataka na tigini singo ya lang serkin no ubi aturungayan nu kerto na bonga kimunia cho santi gweningolo bakatana kina be DJ Rons may na 5 kinandua na kaloko na bagaduruchu na songung na rurua 522 Main Street Haywood 94541 nandua na ba kartu bakatoka o ya na turf ba and then sota ni kina vaka lewe na ikaruni tukutuku oya be kemuni na kan todo kan do kusima tu na sona ngau nai ya wala tangango don't miss out and buku ni duana kusima combo rongoda kusima combo indulge yourselves with vakasakera lumi ota miti kena tabioka kipaka be duana nomuni ota ngwa na singa sarangani mataka go place your orders with 80 Zama number ni telefoni 916-472-4381 Ziwandua ono va viturua va tolu walundua limited serves only tau ya vasanga $1 pick up area ngo na pick up place Ndua vitu tolu diwa Chorus Way California Kourus Way California Rancho Cordova ziwa 5 vitu varu abe kemuni na biokani ni sa kusima sartu ngana ngonongo oni vina kata moni kenya sakana kakana baga turanga na lumi kakana mo na tuida kina baga sakera we otamiti tapi ya vitartar sar baga tolo kelas apo boleh katal cumbe kanioti na ngonongo ve eidama ziwandua ono va viturua va tolu walundua onangale kota sargame ne kemunu sub kakana mai Rancho Cordova na buno sa bagare ta chukino ya ndondo vitu tolu diwa Chorus Way California ya chukana buguri kakana orto na CMFI City Harvest go orto na Tribe of Ishaka claro tumbe kana ilaw ne isikaringo na singa bagro ni karusa nga bulu kawalu ni singa ni bulo kotoba ke mambale na madha o maingo CMFI Fellowship Hall en varua walu Mendocino Avenue Santa Rosa na bagador chukina na vima mani vitu o ya na katalau breakfast buffet tau ya $5,000 Wika ndasa kilanga ni breakfast buffet ya satu ke tungaki na sausages, scrambled eggs, croissants, na fruits, na sikoni na mbambakau, roti baga lolo ban, gula na cassava cake, pies, banana cake, purini, apple cake, na vima tanggali cake taleso. Ya breakfast buffet na fellowship, come and enjoy a fellowship over breakfast with your friends and family. Pagkatalaki norto Rock Market ni otio ya all-in-one venue ka napagaruta kita lucukan napakasingalebo ya $12,000 o ya na kari na ika pagalolo
kena pork sauce. Pakan dua tali ana singa ruai en mata maingo karus ngabul kawal ni singa norto bugun norto sasanga chunga orto na CMFI City Harvest kana pagadur chukan pa rua walu Mendocino Avenue en my Santa Rosa. Endo sa tali tukutukungo bugun chukan kakana $50 per serve rongodango. Row lamb pieces, hika, marinated pork, chicken curry, tapi vata kena ndalo. Kabakatalan kena na kena sides, kena fruits go, green beans, corn, watermelon, kena tapioca yada. Sambo cukup pinakasara. 5,5 bulan tolong doni pakarau. Oya na pakadur cukup en singa pakarau ay sarangango. Maina tolun duan Stony Point Road, Santa Rosa. Tini kinandua na pick up and delivery o may Santa Rosa nga kina marine area. Okay? Santa Rosa kina marine area. Ya na ureta tongo area nga mon nang ngol sarangani nandua tolun duan Stony Point Road, Santa Rosa. Siang ni sepolai chukumingo indua na nampon di tartara kaya na nomo ni bibusoti beke munio ni nanggay bakatarong chukumai. Dasan dia omada ni nabuku ni norto maruta kane kerus ngabulu kendua ni ambaki ni norto singani sudu All Nations Christian Fellowship USA celebrating 21 years of God's faithfulness moving forward. Oya ane singa ruai sarangango kene singa tambu ne kerus ngabulu kerua vitu kina diwa na koloko en singa ruai ne kerus ngabulu kendua kena rua kina vana koloko en singa tambu na pagadur chukin na ngarto marutaka na ikarus ng bulukan doon yang baki ni kinon rabing garabi na songgo lutu binanggo na All Nations Christian Fellowship America. Na pagadur chukin ng 225 Pacific Avenue, Santa Rosa, California 95405. Bolengo, please come and join us celebrate this momentous occasion. Ka na chuko talanga kina naturangan ng gasil lebu ni Lotu All Nations na italtalangase turang matagal Reverend Epeli Ratambadada na ANCF General Superintendent erna bulangi chukukina oya na ruana singa na sotongol singa borwai ken singa tambu ka bakatalangkina guest speaker talchunga na italtalangase merke Reverend Aporosa tuin nambewa ana bisure chibike mni todo sardon na turanga daw buna rongo binaka turanga matangali talangasi sartal junga ni All Nations Christian Fellowship Reverend Epeli Ratambadada era chunga Singapore wai kena singa tambo ne kerusa bulu kendua rusa bulu kerua kena marutaki oya na kerusa bulu kendua ni mbaki ni bingarabi ni All Nations Christian Fellowship ena buno lebu o merke wakon total na buno na pagadur kina oya na nonda lotu ke nonda fellowship ngo nan 225 Pacific Avenue, Santa Rosa, California 95405. Ndo sakta le tukutuku bekenta na ekabina ka dibing grabi ndeng dai sale woni tukutuku enda bo dibina ka chiko ena buku namuni ba ko chiko mai namuni be tukutuku to doksara me mai kadiba ke na zakun robi USA norto bagadir sol salu norto lotu sala ko batalanga norto break up pati tolu bagan na karto bagador na singa bagro isar ngango na bago naka na ken na sama bagador rawa o na singa ke zakun robi na vida na mada o saochi ken bagadir sol salu na lotu norto break up na bagador chiko na San Rafael United Methodist Church Hall and the Ross Valley Drive San Rafael enta sa kelabinaka na bolo tu mi Rafael o ya na ken na olo na bagador chiki norto songongo en dua na koloko en singa levo orto na pakatartal tunga na ken mata ser rong benaka orto na singin ringi kan gai tortale tu baga bonua gai kato doko en gai muri to doko orto tugona gai ai muri ngora ni sa sureci na sema da kun robe ke kemoni na turang na marama ni sa un robe ni ngole ni kina vale levo. Dua sa katalang kung na conference, I Still Do Marriage Conference, Discovering the Way God Intended Marriage to Be. Arto biutabata na conference ngo na Living Water International Christian Assembly. Living Water International Christian Assembly. Arto na pagkita bichukina, Pastor Moses and Catherine O'Connor. Baga sa katalangan na italtalanga si may na Faith Harvest, may no sorry.
na ital-talangasi manasa kolibuso ke ranjin tal-talangasi seni mili kolibuso na bagadur chuko mai na walu kina tolu na kaloko ena kabi ruana singa ka rosa ngabulu kabitu ke na rosa ngabulu kawalu ena madha o maingo magataka toka ena 272 and Bascom Avenue, San Jose, California. Tau yan donan raw wasa ngabulu per person o yan na 2-day pass o nilalay rongoda kina o yan na marriage conference ngo. Cikutal nga kina o kasabaritaka tal-talangasi manasa ke seni mili kolibuso ni sa suretsi na turang na marama darbo kina ko nileo vitartar na ba teleponin ko 125 vitu sa ibang 2 diwa 415-299-7019 se ono 552 vavitu saiba walu 650-501-4708 ndo sakatal na itukutuku ka kene uchuchi bikenda na kabinaga ni kuwa o yan na singa ke kandabu e merke musaba masuchi na turangan marama nundu ya sana ba turang kandabu ndo na sota tu ba lebu sara en singa ba roa isarangaga en va ono sanga bulu Murphy Avenue, Sebastopol, California 95472 ukilana ken ilani holiday na Paradise Hall sa lili busandra kilachu na ken na ila chego Whistling Duck kaluna ngae ya usa surich na turangan marama dorbu kinongone le nundu sana ba turang kandabu meni ken ba lebu mena dolasi rechu na unsa lebu turang bal tu buki na kena pa liu talembe ngame kurisoso non rechu na turang tu na deba kena mate balu mai vale san mumbula na turang tu na bugileu kena we kor to do sara awen talanga ge mai nombala non rechu na turang na tu na casa kena mate balu musa sureci dona le sota yatu na siga borro wai saranga ga na buku ni nundo sasanga chunga en buku ni nundu investment wantelanga gen welfare fund bikem ni to weka mai na loman ni asana baga turanga o nanronga na bosa serua mai na mosi mai asana baga turanga omba kena ve vono baga turanga oni sa suri stal chunga moni na tiko na singa baga ro saranga ngo baga talanga kina kemudian turanga marama na ita moni na ngole talanga yani sana baru tagi tu no waini bonoa sana bo turang kantabu ken baga singa lebu na singa ki kantabu ngo tega bona tin kandua zapa na ba nioti asana ngai ndo na tingu leka leka rotini rua na ua mai na ono kine tini kerua ena bonoa batango ya na Paradise Hall ena baga dur chikina o ya na kantabu USA Island Night na Island Night cukup watal cunga na buguni sasanga bata cunga ya rosa bulu $5 na idurduru ranyo vitartar be tumburu na ibolu rua 707-843-8273 se ranyo bola ngamai en na messenger pedil na nobo ke bakau dengan rapa tono muni tikit ke muni vengole na Island Night ngo ya rosa bulu $5 kana bodir cunga na Paradise Hall Rua 58 Roseland Avenue Santa Rosa 95407 ya ana itukutuku sana mbiu to to chukani na itukutuku ngo en no to sa chuku sa tu to tu en non to radio pa ni radio mbulon do banta bang do tale sando bo bi milak tagi bo lebu chuko na non to ba ko itukutuku chuku mai en ve akabi to to sara mai na moniti kina baga rombuka rongot siang ni somi bekenda rawnga ninda biutanga mai hena messenger ni radio mbulon do bata se na nugu messenger pedil na novo se ne una isi bunin da kuwa na muni tu to sara sa siang wala ngai California bigam do mai Washington puno lebo merke mai bichi mantanga so sando ba ko tu Australia sana ngai nugu tabi tal chunga ni una ni to tabi na leo ni bubal ni radio mbulon do bata meketu sana ngai do ba sabu itu ni bikemani wa na visa sanga to sara nindo ba dora en venga una to sara ya bida ni tukutuku mai lewe chuku ni no to noke na kabi ni benga rapi den tai ni saboto bekenda itini kawalu na miniti me 5 na kaloko en no to sale ke kambura ki baga bubale na radio mula do bata ngona songo ni gas ni buli toke liwa bekenda to ba malua toka lao na kabi na kaliko
Kodandra. I refuse to obey you. I refuse to listen to you. Though you broke my heart, I still love you. What am I to do, my love, when we two shall meet again? Precious memories forevermore. Andi bula lesera, dauriau meno muitau, borokanau tongu ni komitiau. Dabatale meuna kaya, ninda luna sotatale. Isa andi bula ni kodandra. I refuse to obey you. I refuse to listen to you. Though you broke my heart, I still love you. What am I to do, my love, when we two shall meet again? Precious memories forevermore. Andi vula lesera, tauriau menomitau, korokanau tongu ni komitiau. Dabatale meuna kaya, ninda runa sotatale. Isa andi vula ni kodandra. 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 Pinapoli besar turun ken marama terbu ken ngone leo ofo ali weekend na kabdi bin karabi dentai sabo on na miniti me lima na kalau ni na itu ngamen gor ni sare di nunggu cikina sabo nunggu cikina sa baka cuko tosu cuko endo na wanga buka 747 endo na vono antare di koikina na vida na uasa ochi so na ngono tu me na korturanga so na ngono tu San Francisco bulu na cikina. Bulu bina kana kuciki bulu bina kana bulu bina turanga na marama dhurbu na ngone lewa. Watiki kemni na lalai ni sama cuma hi children, hi so much outrageous. Oh ni siamo cuma na be ciki na kabi na kaniko. Oh chingo boy bal sa sama kutsana don mata clean up reka na belkuro na retu mona na sabu bina katu dan mata mop sang kita kutsana ngo ucha musasir sumbai ni San Rafael. Hoi, dabo nile bador San Rafael lotu, belotu. O bina kata mentor na li sota ini kina betana vitala no na vitala ke bini kuah. Sanjena. Ya. Betana au chiko ngane ke bini ko bina kata saramo vitar tara ni bikim ni babi bikim ni na sar chuma na biasa Amerika. Bikim ni na me na biasa buru-bura. Tomata mo bambula tel mandani bikim do na chiko me Europe. Bola tangane erna lingani wa ne turanga na tuyo sale. Bina bali muna karabitabi. Bina bali muna dola tune buah, bina bali muna siap macam mai. Sini wala tapta laki na bira na tina rawatsin socia. Lewi kemni do dola tune tabi, dola tangalungalu tu. Sapa ambulat sekali kemni go bira na Army Wives. Army Wives. Na UK, United Kingdom. Ni mbula binaka, ni mata binaka, ni rei binaka, ni varo rongo binaka sara. Então itu tu kau betul guna. Nak kau bilang kau bikin nasi amat cukup mai. Bande otak kau mana turango mau willy kai. No bang kau siang. Bilang kau me buka kita untuk kau New Zealand. Minta rongo dasar nga from the horse's mouth. Say from the elephant's mouth. Say horse's mouth. Taka me dinosaur's mouth. Dinosaur's mouth. Merani kali weh. Ya main nama itu nak kau bilang ni kau.
au dona ker le bula tsen gosa ker sarve ki muni na garbi tabitu na ningaru na binaka no munimbula nduanga na mbula was go is not that I'm perfect or anything no tutalan go mo binaka tanga mo bari takan bi ki muni ningaru na binaka no munimbula be ki muni na libin tiko na ningarabu tiko na no muni daka binaka bakale mo na garbi tabi binaka na bi bukiti ko ibiti be na bu bale ke na be wekani ibiti be na sometimes you have to treat yourself. All right? But giving it a break. Close all your app. Take a day or two off. 2 days off. Ngande mo ko refresh ta kanu CPU. But na ngono ke listal me kinu me daka. Totala boost bo, do toso bo, na kala o buta le sana tu mata mo ko be tosto ni kina. Ho be kemni na marama nilai daka ba sora kala manikiwa, penikiwa. Lagu matanga le coach sola kaba ya? Iyo. Go we kemu ni turanga ni la ko ni le tombole yone, se ba. Do something to make you happy. I understand that some of you wanted their privacy. Remina katangara tungan ratu. They don't want any drama or anything. Remina satu mandangan butuh sini bina kata mo bikila yo sini bina kata mendo kila ni tunggo sini bina kata mo kila indua betul orang mikir fokus nga bina kau do lo mila kapa siangan ni raya but keep in mind no man is an island yeah. Apakah you want to move silently and don't want attention? First thing for you to do now, no Kambu, you should do your death benefits insurance. Go be kemu ni na tui Amerika. Beta kenda na bulan ni sol ba ke chigo weekend. Be ba madal tango be baram tango weekend. Bida na mati lebu sa meyado. Bida na kanda do mati me bichi tour na kero do bito konitu. Iya. Go wa mata taka chungo. Berna wa kanda go bito konitu. Me patu taka. Kay mandar na ni 2 years during the pandemic 2 years ago lenga nongu tumbu turanga. Mani bi bukile pura kabar na Fijian community tike. Bambimbi orto na walilutu me centennial. Orto na kandabu USA, na sikino ono kandabu. Na bi matubu bali, ako sarbindo na mga family may ra. Orto vichinani. Irala ko may rame bi bukira may soli. Na matay nga ni singa sa tukuni may ni sa lenga kino nung ngasi. Na kaya bongo. Ngo na example ngo kaya bongo. May nanguna ya singa nga lang kina sang giltik may mengi ado may mengi rom na matu singa na kami singa ta so mo chital tuna na kisi sa so mo chital tuna na lor ni mate lebu tala kasa bolitu mo barta tuna biwa kani tu na bongo Amerika be kemu ni na betos dondua kemu ni sinu na katona attention or anything the cover no mo death benefits insurance baleta ken dona lang kaya do baksuri ya do biko you are covered. But make sure you have a family or friend know that you have insurance. Motukuna bendua na weka muni chiko no insurance, sulebo no insurance number, no mu detail. And the rest of the money come lako veroto no loved ones. You probably paying $50 a month. Some will pay $90 a month. Make sure you have that. Betongo over 100 tachlen go bikim ni biokani na mate vitu batana kulibi nimbula in that early age ya sartunga tindo rubio kan ki mate wala nga may beko na tamata tambusakani kuta ya na itukutuku nga ubina kata mo bandi ata bikim ni na biokani mo be baram tekena no chiki sa ko saramba nga kenali Bina boleh besar apa mbote ni dari tuku binak sarwika dari binak di kuah bar taka cuko no kucikina na raw talangai o ado barita ko soma chiki ke bako no mo bulat tau muntu na buru-buru ngos yang nanto na singa sana lo weekenda mo machandu itu nganon da tigini singa pambin na da chungo Amerika lebo na mati sa bito bizar chunga nangono goson ta kita talanga hey sama tio kaya ha kosan kaya baki ba singa bulu bakatat ye na binaka mona kabata gitu en ndona insurance en bengauna baka di taka cukup weekenda
Oh, Watson. Ya, endua ke rondo labi takat sukan na Lincoln Heritage Life Insurance ko ya, kyo ba ape pamantanga se senga, se raunyo katinga, memang indo na nomoni policy o apa uta. Nangon sale lebu cikin nangko cikin rasa apa yang cikin pun lebu merke, lebu sangkai reach out cukumai. Sarang yang gir cukumai biuna, era bola cukumai biau sangkai, obina kata talang amin do na nong, kela. Obambo to kenta, endo bakango meta tarasar cumbengan na iba mau ini bako mentar rita saranga santang kay panjina cetaw ngoyong ngono ko kabi na kamenta sa tunga da kata kenta nga ini kina singa ni mosi si sombe kay mosi bir kaya ko musu ko chiko 5 bulan dola bula ammo to kenta 5 bulan dola anta 5 saraka antar di bulia tunga ini kina se ni toma naman nandonan raw nandona bulo mambutan dona ilah bulo ilisar siapa ibe cikin Sino labu besar, me bak sam taka cukup kai ko kacuma di ko bakui labu cukup bingono ibici. Kono bakui labu cukup ibici. Ranin tona magawa, na lebu ni nomu bakui labu, sa sindo ni labu lebu biko. Iya, salah ko tungo ibici. Eko na rita pa malua, veya o yomanda na rita tuya, ando kenda bingona, we learn from every day. Kenda bukan na visin kenda nga, keba kasimbali ndo tuko ngo biko, o so famara ramate keminikina, ngo sa kena nguna. Kaya kanina rin, kanina pa kasama ta, kaya na pa pato ka bango. Au sanga mo balong mabinakatikir na wekangu, au sangole sa biyaw chiko. O iko mong garawi ko raw liu, mo sep chiko iko, then you can go and help others. Right. Bata na sindali raw binakanumutaka, sindali karabi na numitabi, kaya kaya ko sino garawi ko binakachiko. Nasar wala. Kaya ba labi ka kaya ang berto na kani insurance ya? Ya me nakawatiki ko na kaya tubi. Nabali besar cikin apa buat sama mata tubi nak cukup la non tubi tal no enak kayak bilang ni kuah. Ni semberangan yo ningo, lo kila ni lele berempat diri kebuninga mata ingani karan ren. Kila gor sampai tilaku main gor rono cikin. Oke ya. Ndo mendengar nomu itabi talan noa. Leka saru kala lebo reda endo talanga kabina kan go men ni barta ka mai treat yourself endo talanga na kena form go monrendre so tabo so na we kamuro ni onrendre bagandendre iko mera ni bagalutu mo sumpo lele no blood pressure kena bi katale so sebe be chicken homo so wonder to ngamai lebo na tugu ni mai bici rale wabu na tu na duwir non rangga bota nangono go suara sigi ba se mata rau ciku soni tugu ya to mai bira ya ndo kabina kamentaro ngo soni tal no antara nin rende tuki na se boy be cikin do mata na moni tal no lek bir na dorbo na turang na marama so talanga na lalai ramba di bagare di kemunito kan se raba kan no tobi kemunito kan ena non tu salika kambur raking go na kabina nganiko. Kaya kalau pakai sama tak kan tuh nangunan betul si kalalai, yang gua nanti talno tak mau si roba. Nanti si na tuh na ekta kilili bungo Amitabh Bachchan. Iya. Na yang lalu kurang kini yang gaya lilin tamat lagi no di tel na kinja no turan India ya. Usang wala dapat na yo. Amjad Khan. Amjad Khan lilin tamat la Amitabh Bachchan ko main boy. Ngo may makoy, ngo nang sila politik tu kina disk na sitya kana VHS. Dami to ko tumbo obuti ko nang kasininja. Oi. Iya. Turun. Sabarong turun bici ko vital no ko sala ko mo Ronil kaya ngamin na ng baskeli. May bos. Ang atang ko kemni na biyo kani. Lang mo ko may bos ka ko na tape ni come tape na lalo. Si VHS na nguna VHS na tape. Iya. Liber nang ngunong ko na sinkila. Tape ni Amitabh Bachchan. Iya. Ronil ni ng kasinindihan ko si Dotalita ko na naelalo ko may mati na laspat na main boy. Hoy, membulo tu ngam iya, naelalo to ko membulo tu ngam main boy. Membulo tu ngam main. Ila ko no kami gisumba ya sa tumbal sa ko may boruli durulo man sa limos ka sa yesar ngor ka ko. Ayo kasinindihan juga. Kon tepe. Vital no ba India ba lagi. Kon tepe. Vital no India ba lagi mere ni understand ta si ko turani bici sama dia sar. Kon tepe sin ber sar ko.
this Amitabh Bachchan great movie, man. I'm Zhao here return, eh? Ninja. Give me, I watch. After I watch, I return. Tinimbar ngon India. Club na to Ronil. Sindo talita ko kwa. Na yala me matikin na tamtata. Kako, you won't like it. It's not good movie for you. Kako, why? Why? Tell me. Because this movie, very sad, man. Very sad. Ending not good. I'm going to tell Kako, no, you tell story, and I can take it or not. Talo na takamay. Kota si Sianga mo talo na takamay Kako. Are you know Amitabh Bachchan, man? A very talented, God-gifted man. He's good acting. He came here, he fight all the bad fella, man. Every bad fella he fight. Maro this one down, that one down, everybody down. He was very good, man. Julum mama. Uksarpat. So balang Amitabh Bachchan jao. Salah ko Amitabh Bachchan. Ikaw ko orang ke revive mo orang tamata, orang ke build up tel mo, orang ke plan, orang ke lakobi Amitabh Bachchan mo na bali. Adina dili tamata? Amjad Khan came with his big fellow here, Butturaki, man. They came to Amitabh Bachchan home. Amitabh Bachchan na igare, man. Amitabh Bachchan jao. They come here. Butturaka mother, father, a wife, children, everybody died, man. Everybody died. Very, very sad. Amitabh Bachchan was in another town. Amitabh Bachchan heard. He came with a horse ride. He was full forcing. He was really mad. He was really angry. You know when Amitabh Bachchan is a good actor, when he's angry, he's running towards the home and he saw the home burning, the flame going up. Before the horse stopped, Amitabh Bachchan jumped out and ran towards the house while the horse still running behind him. He was so... He ran to the house, he see everybody died. He see Papa died, Mama, wife died, children died. He was so sad, heartbroken, and he went. He looked around, he looked for one long piece of glass like this. Long piece of glass. He carried it up and he commit self-defense. And he died. Oh, he picked up one piece of glass. Pick up one long piece of glass like this, man. He looked around, he said, Mama died, Papa died, children died, everybody died. He looked around, he was very heartbroken. Look around for one long piece of glass like this, he held it and he commit self-defense. Saya nggak suicide nggak. Udah boleh besar rezeki nah.
senga tina ni karaurawa na daka kekiba. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. O kenda tona senga tiko nindraiva se senga ni waka motoka kandau Dren na tutu beto seki, erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nung ni boli-boli. Rawa sara, we tartarngayani na taliboni diwan 2121 saibarua, merto wakarotaka katalada mai na nung ni boli-boli, ena kenangona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni 2121 saivarua. Erto ngarap talangan ni kanalay waka sumburi ani nanomu yaya. May nanondo to stoa kina nomu mati ni katumba. Nongu chisu nongu badua. Dorongode na vima mani ono kina vitu ene kawni bugululu we kemudawe California. We mani rua ene kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemudawe viti. Warotaka na New Methodist Christian Fellowship, USA. Rongode na Radio Mbulando vata San Francisco, me kauti kenda vata mai. Ena muna ngau na nalewa ni nondo so enda sa senga sarangan nikla na dabu menda baka talau taka wasing lewu taka sa baka kapitak ni kakuni lo malenga sa tipin dono munua erau ni buka dingo ikimuni wayana JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na we matanggali kaka na jibgina mebaka na karitoa waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kukonda bayangani ka ng gamure na kaka na buwa malang mebaka na steak gay baka loka tabiyo ka kena kozlo suruwa o tatni kailangan ko na kena pie ng bani kay na manray o yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Erau sarangan no direct message virtual giringa kina bitu sa bitu tolo dio tolo do limono se o nga wale sarangan lito mito may nanomota na dio maluma Billy Street o ya Santa Rosa, California. Erau talangan ni rito dilibata ka na kemu katalo wasing lebu sa wanga kabi ya may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nada be kumarota katiko. Senga, esan dondi na namaraw kinabuhay vingli wo wakila. Baleta? Kesa mani kadhibi na nongumbula, kimundo sana senga nilenga. Daw na senga talanga ni rere walo masay mundo warakati ko nila wundrang-reng. Baleta ni swata kabatu na nongu life insurance policy. Iko na kabuto wakatapya. Sa tumumantanga na numundrang ay senga tu na pepa. Sa tiko na mate, si senga na pepa, senga na lenga. E se rawanganin doon na nomu life insurance vei Lincoln Heritage Life Insurance. Na company ni life insurance ka nga niti kenda vinaka na ito kay kanda sama iwaga tiko-tiko ngoya Amerika. Rawa-rawa sar na baka leo fomo. Text mai kina vasay wawalu, walu wandua, tolu-tolu walu lima, e na kena ituku-tuku matay lalay. Hey, do ba ka tolo tiko? Do saya lo pala mo din na. Sa paramantangan to buli-buli, ngayon tali to ni stoa. Tolako. Sa niya ako na stoa, wala ka tungang ko maulimat. Kaya binaka ni sa atu kits nga kina nagkatungan reba, may paleta na nato ito ilalako. May binakasar nga. Wala roti karibateni kina. Dato birito na bisi nga nagkarimateni, it means kaya na sausage roll. Gaya rito makuntal nga napakasangay bukas sa gilay mo na bisi. Karatal mo na address? 4525 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa. Do ba ka raw chubeka kina do na ni matubale, sinong do boli nga ba ka matawa. Wala to mata kina mauli mata. Esa tu kede kina na yaya ni kakana. Yaya ni ti kina bikala lai tale so, kanda unrenre na kunea. Atu raw talang ni kota ni nomu ni boli ke ba mi tigo man na Marine se Sonoma County, kandre nomu ni vila baki, vitar tarani kina namba ni taliboni, 125 saiba. Vitu tolu 5 vitu na kena tuku matay lalay. Mauli mata. 525 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa, California. Radio Mbulando Vata, Mekauti Kenda Vata Mai San Francisco ki Burubura. Sema mai ngai wase yani. Bila sa boleh menobitokan anda kami di Bengkara Batintai 5 ena tinika 8 meniti. Ya, anda boleh binaka na mai bicikina kero sa mai bei talano anda kami nagani kuwa
te ke nonton kasibuli Paul ngereti ndaredi rambati bulu pinakasarto kana kenre rai ne kai beda di kuau nuitaka din beda miniti non vital longo entana bati tapu so yani kinna lebu saran la veulutanga lebu erna kinda talat kina son ve kabobo werna bulita ne kai beda ni kuang kasibuli ni bulo pinakasaka kimbadi kinda ba kemuni na radio bulo ndo banta na ndua tale na no to wasini ngono bata na kayabi ni singa ndakuna ni kua Singa ndakuna mina bale usar sa malo bale bu tau na bale ba visurechi sa vakas kasarangan raki suba ni kua sengangan ni tawalange sa baru ngunungu tua se malu ni bos tagi wiketa ya sa bakrau tua so na ulutanga da ravitan lokin na madau sauci dua na numero ko kene matai na nondo to vos ni bakamove ya iyo awaka chiku ne ruona buno vici era sing di kaya move era kaya mose ya bondo kila evena buno ya rochko na buno ro ka chiku na mose o chato no gengo leva mandana bale so ni kuriliu na vaca kuriliu na vaca Tengo mandana mose o de kila ko tau I kombo kila daba iso ni tarongoria ba bunu waraka kina mose singini move go obo wilika nga so rabola mai viau ratuguna naka yo mose mai mbua yanga ko dua nga tukun mai bua yo viviantina sa ukwanga ngori sikitani dua Essa nang umbua tuguni mai ni rotondo ba mose. Okay. Ang naka sa viviendina Rani ova naka vi koe dau chikumbai ngori singa ni asano umbua singa ni asano tau doko umbua induanga na matagali bosa mai ni asano umbua na yada ni bosa na bosa bangonin dau. Bosa bangonin dau na nonra bosa na ngonin daw may na bamba deva kay Vanulevu manyasano umbua ang isang wana ruto na tolo ni anyano ruto chikikina na kaiwai siya ngonin daw na ni anyano yanganga ngaloa kay Tavea Yerto bangatakan na mosi iyo pati kay total ni anyano may maduata na anyano maduata iwai Maduata iwai. Tangan na mose iyo. Maduata iwai au makabia sa lala era sa toki ke de Vanuleu na keni toki. Sangkai sa senga beka ni dua se bosta kana bosanjina va maduata iwai. Yena kana bosanjina nga na mode na mose. Ke baka kaya au sala kui mode pa ngonin daw ngori era kaya au sala ui mose. Sanjin. Kenda todo na bitin da tuguna na mode. Ni sa mode. Kaya mbale, ang bambatea pa na tula nungo yang ganga, o ngaloa kay Tavea. Wili kinarto may maduate wai. Tono. Ni sa mose. Sing ni miau. Miau sa mose re. Ha? Miau mose. Awama na sing talaga ni re. Miau mose. Miau mose. Meu mose sia ra akiti. Siya nga siya may da Italian. Kaya ka muna biya ka ni mo di manda si nu mo di manda sa miau mosera. Miau mosera. Wele. Ya may mbua siya may maduati wai. Rurua. Chuka siya nandun-dui. Ya na bos-bosan ko rin to batikin to na boso ba maduati wai. Kaya bos bangon daw may yang ganga tabi kay ngaloa. Kaya bosan din nam. Saya mose ra, mose manda. Ala imose. La imose. Mutu mose. O babo tani sana mata tabi kaya lebih kan inda wakil kila chiku suara kaya chiku mai so talabono ambaten do tugu na mai umbua ano no de umbua rarampa sangke me bagati tengo orto ngane yang gango ngalo kita bea orto na ngone nda wi vale le wi zakau ni tambua andre chiku na ngone turanga tuimbua orto bagata kana boso ya mose ra bagata lagi kina berto mai maduati wai
Ya vorto mai bola ka tala ngai lingau. Lingau ngor mai kia. Oi kia, oi. Yar si madu ati wai ai. Siang dota no madu ati wai bola ka ngai barabi. Na bara mai nanduri. Tunga nanduri rei di madu ati wai babilaka ising usara. O kia ya otok. Iya kia na bono nika ya. Ai, kira. Ya bono nika yo madu ati ta wai tala ngai bono nika. Ya sa lala ni kuwa sen dua mek ngana vale sen tawan ni chiko. Abuno ngani ka madu atai. Iyo. Uno ngani ka tala nga madu atai. Dua tau. Odi. Lasa balata na bosa ta kingo na mode me mose kuninga na runa no eviti ndu andaro sada buto chingori. Mai ne asa se vake na numuche kuna bosa ke de bagaviti runa ke ni waswas lilivu ni asa se vake ya asa se ra. Asa se ra wilikina na bosa baka na kai manda baka da o se rua nan ronga batulele ya sawa bata bua bunda nandi sambeto perché na ya sa ya sarita bua lo meni dolo i wilikino na bosa o mangonro o detta na bono ke dalo chikulo mangori o sabatu erke de ya sa sera indona bono itu kuno na mose wili chikunya sa seda ke ya daro sa tukuno chingori me bono lewe ya keni karu chikunya sa sera na ya ni bonua o nalea se o nalea runa keni da buti kena bosa ya bosa baka nalea se bosa baka nalea na kena korro ruanga na kena korro dua o nasava i wili chiku ni asano na tasiri senga ngani bosa baka na tasiri bosa ngona baka nalea o nasava mai na ulu ni waini mala ya sa sibitale o na rock au na sauvere ange o nasava keni karua ni korro era bosa kana bosa baka nalea o waini makutu Mori wili chiku ni asano na moshi wani makutu chiku ina waini koriluwa pe boli kachi kena koreso baka namoshi me baka tak nangarwai bonua baka wale wanda ni ngona bunangumu nangarwai bunangumu batake narayawa batake na be bonua baka waini koriluwa me baka taki namuni kambi o salian rau ya vi boleh kaci kena korongo o wani makutu ya wani makutu itu tan kena bos baka nalea na dua ngona na kena duindui na dha e buti na dha e na mode na bos na mode e buti mesa na mose ken bambal ma wani makutu patike na saba na bos baka nalea ke buka o baka mode bondo baka mode manda ona kaya ke buka le ndo mode manda sa mutu mosero Mutu mosero mai na sava. Dono. Oi, ke mambale, wiki una beka ni sama cuma na kabina ni ko bichi todo ko mode. Ora bonga. Orto mai na korbo turanga mai na sava, na ulni wani mala, wani makutu, o ya mai na chikina bo turanga wani koriluba mai na mosi. Na tolu na inianu yang ganga ngaloa kita bea mai mosera. Mai na orto na ngwanin daw mai kakau ni tambua kapata laki na mai mazuata iwai ya na bunua kipakau na le rongoda kuni nanu mande ai ibi zala to kana ka satu gun mengo sianga indo no bena kasaranga kembale kipaka indu heba ka mose be kemuni I no gue ka mose na ba wiksana rani torrau saranga ya kipaka ngai sianga ni turang se marama mai nasaba se mai wani makutu se mai virtu itolu na enya se mai mazuata iwai pamba tu sana mata ta weekend ya na kena bakangata kina bosa ya na mose ke bota rongo chuku mai bebia mostoki no munga bota no mubakile kilato meni mai zapa ni robital no mena mado saochi sapa kan ditegi weekend na kabi binaka ni ko na vale usar total na taro tau ke ko bandonya au sana taro tal ngaya ni balita na boso ruro ya na boso bangon ito may buwa pati ke na boso baka nalea may na korona saba ke wani makutu ke endo tuku na baka dabe na boso ruro ngori o dene adamu ke baka vitura ramba o dene adamu baka lau be ketaru ko de adamu baka damu Waya no muila.
Leo na kani bos taki ya taro chiko mai na bunua baka turangan ko ribu na bos bangun indo mai bua bate ke na bos baka nalea mai na saba ke wani makutu endo tukuni baka daba o deni adamu. Korenga na taro ma don gonden du era ni someani. Atan talang kay rumbe to toka. Ke baka ni men rumbe talang kay soma na madao mengo. Ya. Ndui saranga may na koy kilailewu. Intina, iya. Kana pun nong tarong ko rin. Sa ganito, tubata ka na kakilay lebu. Hoy. Yeah. Anjina. Ya, na... Berto may nasaba pa katalaki na berto na nuya may mbuhay. O de na yazamu. Wabo na muila. Kembal kombe kaya. Ni tugni bangko, dua tani to undo may na kwenda kila. Iya. Iya. Tona kay so main na madao ka tumay gas di buli. Madao mengo. Na radio bulon do bata si bito beken na lima na rosa bulu kadio na miniti na non daviti kay Paulang Gereti anda bo binaka ni nda sa rongoda chuke so na tugu-tugu. Ga so mikina baka taro ara ni tugu-tugu matin da buito ka beso. Amanda ko sa gero ka bandua me may na madao sa ochi. Ni so keda undo na numatunga ni mode. Engo so na buno non da bunua. Ni mose. E siang talindo talabe bosa tale ni baka mode. Siang. Sa mode nga na Taon mose. da ko nga KBT yo chiko kina me rotuma. Na bos rotuma ni mose. May urto talaga may rotuma na bangata na mose. Era bangatag na mose iya nakamukila na bos rotuma lebo na ngauna ni da butin do na bosa en na bukivi en na saumaki na yoto tini koso ken yoto tini votu. Na mose en na bonya ni da butu bakalebo may rotuma era na beso taka na kena sa o tana kay toko patata na a kena ken babal matay ni kalawa may rotuma beso na mose me moes. O tia, na lau ni bosa na bisa utaka na moes me mus. Kung ngonda kepa kau kaya, na bosa warutuma, au lako i mode, ngola la mus. Na ngo, na au, lako na la, i, la, mode, mose nge bisa me moes, ke bisa me mus. Ngola la mus. Au lako i mode. Sanjin. Iya. Ya na bebuno tali so na Pasifika senganin dua ukela me mose raunga ni bakatonga mohe baka Samoa moe wate kina buno tali so mai Polynesia ara moe kele moe baka New Zealand baka Hawaii baka Tahiti moe kele yo bal ni mode era bisa utaka na mode sena mose me moe ena kena itu makau. Nagsabole iya ato salan dia pa di nakede keru non to bitan lo men madao sa oti. Naka iyo. Le torongi chiko. Taba so na imbale ni kuriliu na vaka. Ay sengani bosa tu bata ki koya. Ay sengani yavu kuri. Me vaka endo kuria na itike buni bosa koya dani kina kuriliu na vaka. Endo autukuna na madao sauti endo na imbale ni vaka mo kaya se dabuta. Me vaka ke vaka u dabuta na bula viko au na kaya. Au vakambula viko. Au vakambula. Ken mabale au dabuta ng bula. Se ke buka kay viko mode. Ano kaya? Au vakamode be tau. Au vakamode. Vakamode iyo. Ken mabale au dabuta na mode. Na bosa ke dentro dabuta bosa leleka me baka na bula na mode na iyo ke na senga eroni ke ni kuriliu na iyo bosa ta na vaka me tukuni tukuni au dabuta Baka ikere-kere bia wang kay baka senga. Au kay buwa senga. Ikere-kere bia wang kay baka iyo. Yung baka iyo ken babale utabuta na iyo. Yang koreng onen dua na imbale-bale ni vaka mo dabuta se kaya. Ye chini chiko na ken imbale-bale tini. Au tikun baka na madao sa tini chiko data ya usala chiko na bolosa tini na ken imbale-bale. Oke, tor na sanga manta Andong gori. Mentor na tur manta ni baka malu ay. Na kene mata ni sama mata lataka. New. Iya. Vaka iyo, ke mambale udabuta na iyo.
Dono. Na kena Ia. niu na dabuta. O eu sa waka i o vei tau. Dono. Ok. Ia na dabu na kena vosa, na kena dabuti. Ia Ia. na ikuri. Se dabu Ia. Ia, na ikuri liu. na ikuri liu ni ndua na Ia. vosa. Ia. Go ke baka una tu na vosa papala ngingo na doing word, na verb. Ia, na verb pakatata, kenda na vu, Ia na vu. Ken Oi. na senga vu. Vu. Ia. Ia, na vaka senga, na vu kena ikuri liu. Na Liu adverb. na ikuri na vaka, ngai mura na vu, se na vu ndio no matakaliavu, ia ke baka o baka babalang itake na ikuri liu, kena babalang na prefix. O na prefix nga. Okay. Yang mata no buli tengkor me korni polisi sir. Ia na prefix. Prefix, suffix, Ia. Liu, Iya, muri. iya. Okay. Na ikuri muri na suffix, Un kanto suffix, kuri tuko imuri. Na prefix i liu. Kena bale Iya. Iya. na vaka ko na prefix. Dono. Kena sama Iya. chumai. Iya. Prefix to the main word. Na nibu, na ikuri liu Iya. nibu. Kuri liu ni bu. Okay, na kena Nibu. walangi be kenta na bebe na singito rauchu na kena pamadala. Ya, sa Buli ban. mo ngori. Na prefix, Right. Iya. Na prefix ay liu. Na Okay, kani karu sa nadabuti ni kuwa, do tala na itabi, sa na imbale-bale ni kuri liu na vaka, kani bale-bale, endo yata ni chuko na vu vaka vu, embuli kina na vu vaka vu, na kani bale-bale mo vaka vu na endo na ka. Me vaka, ke vaka o mate o iko, ka imbale veau, o atakama, me mate o iko, na kani vos taki bekenda, na vaka mate. Aro nun ka, o no go taka na vaka mate mbul makau. Ken ba o vaka vu na me mate na mbul makau. Sanji. Ke vaka bia taka me vu dewa, yuko na kenangali, and na kaya o vaka matea. O vaka matea na mbul makau ngo. Se o vaka mate iko. Se au va mate ko ya. Ia, na kena vembasa ina vaka mbula. O vakumbula na bulu makau. Kena babale o taka me kuni mate me mbula. E levu sara na vu e vakanga takikina na vakango vakarai taka. Ya ken babale mo vakavu na me laurai e dona ka. Ia. Dona ka se dona tamata. Levu tale vaka malmulumu taka. O vakavu na me malmulumu. Vakoukou taka. Ako muna may kukawa. Yan, na numatiko, dona, chiko talaga na lawa ni Boso Bakawiti no haramba, na vaka, kebaka kenayabu, kebaka tigbu na kenayabu, na koso ikumbringusu, senga ni vaka va, yan na kenlawa. Yan, na koso, andama na koso ikumbringusu, na koso itabuti ikumbringusu, tolu, na nondabosa, na ka, na nga, kenanga. Kebaka tigbu, me vaka koukoua, and the singing kaya vaka koukoua taka, and the kaya va koukoua taka. Va koukoua. Iya, na vakango na buki me va ni bera na ka ga kina nga. Vanganga. Iyo, vanganga taka ken ba mo va koukoua taka dona ka na sono bosa na vanganga taka mo vanganga iya dutan na vakangori. Iya. Se keboka in dua tali sa atos tal in dua tal na vaka malumutaka ngore vaka ia kena vem basai singi ni vaka koukou ataka va koukou ataka na vosa vaka vitura ramba ia no mutiko ang baleta nga ni sa andabu tu main dona ka may na koukou ko sa bang tinga kina na va ia don na va singi ni vaka koukou ataka sing dona bosa ba bicha mo vaka koukou ataka sing ni da buta da kaya va koukou ataka vangumatu ataka se vangaluya takava mengalu se keva takuna ka se nanga se nanga vangangado taka takava mengangado sing ni vakangangado taka ya na lawan ni no do bosa baka vitra ramba yen dun na bebo no mai lau en da kaya baka lebo na vaka vitalia no rongo mai lau sar kaya vaka koukou takina
Iya, baka kuko takina. Iya. Iya. Yang lawan ni bos baka lawan sing dimensyon na baka meba. Ya, ena bos baka nandronga kena ben basa e. Bos baka nandronga va isang kin na vaka. Iya. Yang palme bos nandronga kaya vaka kai takinia. Va mal malumu takinia. Va mal malumu takinia nako. Nakwa ongo iyo. Ena sing ni kaya vaka mal malumu. Baten bos baka nandronga sing kin na vaka. Na vaka kaya va. Ena bos baka nandronga. Sanjen. Abakin na bos baka buna may tabiuni isang kinavaa se vaka raka keda na va. Me baka nada ni ando nada ni korma buna endo boleh tu na mape o na vaka wau. Iya. Nada na ver na kanito kay na va wau. Na va wau. Na vaka wau. Na va wau sing tu na vaka keda va. Sanjen. Lagi bos tikin ni bos ba buna. Bos sing di bos baka buna bos ba buna. Iya. Ya tu ngona ang paling di vaka o vakabuna me ya dentro na kame me se vakabuna me vakaunkoa se vaka malmulumutaka vaka lebutaka vaka balabutaka vaka leklekataka na kake dengori ya ne bali batanga ya dan chukuna vu vakavu na vu vakavu abang bote di sa anda mau chuba na no vital no taka chugo na bosan do banga taka vaka lebu na vaka iyo vaka mode vaka uko takina vanga takina daba budi bina kau matakan aku baka nindan tau tau butuh tu na besinga. Iya nasi baka samtaka. Nasi baka samtaka ya uba budi bina kan. Ninge mai ser laki na toka na nonda bulangi. Antoni bosa na kabina kadi kuan di sabo rusang 10 menit me onna kol do matakan nonto dingu leka leka bita matakan tugu di bolinggo atau sana ga bisa matalani na nonda tau ngona bata. Na radio bulan tu bata. Me kau cikian tu bata cukup mai. Doyan Robina kana maraman naita. Do samba di ba kusa ibe. Yandra naita. Kita seli katalau mande na Orange Lounge. Maleka. Kursan badi kata-kata bina kasar tunga toboy sembang bakau. Gai woi dala tu kinambat. Koe serengan gori. Sono ngono santa bina kat serengan akenta kakana. Dina to zoko. Keba kitu sana berata ini bagai singelebu, kitu sana gali bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, kata lau bagai singelebu se bagai kabi, baru tegi tu bagai manggo sanggai to toka na buno ni kana. Mai na menda tu ide ti, kena bagai singelebu se bagai kabi me bakana bagai sekera. Na sui, ike tabu teke roro bagai lolo keina vida tale. Gira ramo kila na menu ni singoya. Na Orange Lounge, tolo-tolong 2 Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tamani di Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena walna keloka na mataka, kina walna keloka anambongi moniti kina singatambu. Na Orange Lounge, tolu-tolu 2 Orange Street, Santa Rosa. Boleh binaka kini Matthew, isa bagus kusibe. Isa ni bula binaka. O se vive mandongo kina maulimat. Elai taka kina endona nito bakataka kana lelai. Yole uku taka bakatotolo. Ni bernir to yave ani na bulangi. Oi, odea bakasanga. Erto bakasanga telanga orato. Sarara sarna. Go enta so mangana kakana. Esen enta so manakena bakanya takina olo. Oi, okay. Benaksaraman dakilatiko. Maulimat, 5525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Veitara sarani kina naba ni telefoni 1255 saiba vitu tolu 5 vitu. Ene kena itugu matelelai. Na nonda biti, ke ngasi ni buli paulangereki. Rungodi ena 5 na kaloko ena kabini lotule, veike mudo e Amerika. Tini karuana kaloko, ena singalebu ni baka romboka, veike mudo mai viti. Ena radio bulan tua bata, San Francisco me kauti kenda batama. Dendram beka na ngola ni kibali lotere buku ni oso baka dadaka. Sen kita beka na tos nimbula, kuani lenga sinui gawa. Nana mai kina programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banoa. Rungodi na vima manione na kabini buku lulu bei kemando e California. Vima mani dua na singilebu ni lotu lebu bei kemando e viti.
en a radio bulan do wata San Francisco. Me kauti kanta wata mai. JJ's Food Shack. E tigo kena nakakana boga bitki me bakana kokonda. Lobong benga ni ngai kani doito na bundi nan dalo se tapioca. Nakakana boga malangi me bakana steak bakaya loka kena coleslaw. Wee! Nakaritoa sa wadha badina na kani kanakana. Kay tigo talangana non to specials and lomo ni madawa. Daw tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai kay na bugatale. Go na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sa rani kinavato. Giriti rito sana kinavitu sa iba bitu tolo vio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Bila sa boleh bitokan na kami di bengkara batin tayo no bulangi polong gireti siang ni bisa una pe lutu lebu ni sibinga na 5 na 10 miniti da sana bitan long taki na siang talin dola bosa ba pertania se bosa ba amerike se bosa tal maybe non to bosa mantanga ba bici tanto puli tu na veia kabi to do kosarra ke bona botarong na nguna sa buetin ke 5 miniti me ono na clock sabinak sanda sabi biatul na kena banget kena boso ya na vaca na kabinang ko siya sa bambek na nomuni Erua sangga erua erua manda nga nyuba kasama tegina chuka kela baga baga ngataki bi adawir serangan nunggung kabot na nunggu sanga chuko mombiuta bata chuko ya obambo tani mata tabi naka chuko na non rapa matala chuko bikenda on gasdi puli na baka iyo au kaya iyo na kenta singraw ninda banga tagatu baka ikito may law ya baka koko te kinamay ile bu na bonua baka nga tagitsunga na va koko va me baka nandi ni non ropa matala nu to mana mata no munu baka matala biki mame na kabilang ni kuang gasnibul na baka lebsar binakataw sa puno saya tu kin matay na matay ni tavi sa bali ni kuri na baka me wake kurilu taki kina na yadana na ikurau na bose dabuti wake andudo waka wakachu na iyo na senga na bula na mode na yandra o waka senga bua o waka iyo bua o waka iyo takana no na kerkere rautar ni sotan na bose me waka na isa o waka isa se sono ka o waka isa mamaliw sa araw na lumango nandun na kayado maka isa au ba ke mundo mamaliw dabutan na ke mundo na libuni nongo kurumbui sedab yo korindua ken kerua na bu bakabu na me dona ka me bukan ba mama taka ba koko taka ba kambimbi taka baka lek taka ba balabu taka wer ke ngori yo ken katolu ausana bukida na yada ni bonua me vu me keni bokara taki tegmo man mai kandabu iya na va kandabu keni mambale enai tobo ni bonua o kandabu na bonua kandabu iyo ramni kaya na boso va kandabu ramni kaya na tobo va kandabu ramni kaya talanga me kenandewa va kandabu taka me baka ikoram ni bakanda butaka na bosong gori en mamali bukida me bakanda bosa mai kandabu ya na ken numutsu ya na lawa vatanga ke baka tiku bu na ka senga en va sengeni vaka me baka bosa va ngamea bosa va ngaloa ke baka tiku na ka senga eva ya ke baka tiku bu en dota na rongo sengeni va vaka mosa waka lau, mosa waka mbau, singni mosa waka mbau, mosa waka rewa, mosa waka berata, mosa waka nandronga, mosa waka nandi, mosa waka mba, se naitomo waka mba, se donga naka enda numuchuko me waka naitomo ni banua na banua ya, waka babalang italanga, waka Amerika, waka Pertania, wika dengo era bukida na yada ni banua me kene bale na itobo se na bosa ni bonoea ya ndo tane na bale ni waka ya sangge tolu chuko mantanga ni bagare taka chuko chini na kena e bagamasal koya nito siya mata okay blaka dosa katale na waka
e rawa ni kuri ni nauni, senga ni nauni ada ni vanua, na nauni raramba, me tuku ni chiko, na ka enda tau kena se chiko ve kenda. Me waka, Mai, au wakantakai. au bakantakai mo Takai na- vanai rau. Dono, iyo, se uvuna iko. Hmm. Iyo, au wakantakai, ken babali, chiko ve au nandakai. Hmm. Au bakai lavo. Au wakai labo. Hmm. Iko nai labo ve au. Iko baka peni, chiko iko na peni. Hmm. Kem do baka vale ve. Ya chiko ve na vale ndo chiko kina. Baka vale. Do kon dona kanda utarong vale bo ve au se ve kenda beka. Kem do va koli. Endo vikachi mundo koli. Do iyo, ya matai ni taro kem do va koli, kem vale. Chiko ve kem do na koli. Chiko ve kem do na Do koli. sanga kito sini va koli. Ken Ya babale. numa nga na lawa patanga na koli ya sing di va ka koli e va koli Va pati koli. tig munaka. Ken bale ken Iyo. na dapat le ken da buda buci ni tukuna na kuri ni nauni. Ngo na kuri liu. I Na kuri kuri liu. liu ni nau ni ngo yo. Na kuri liu ni nau ni vuku na nau ni mebu. E ken babale mo tau kena. O tau Se kena. chico vico. Andua ya. Iyo. Abe ke Iyo. menisa ke siamo chukuma na kabina ngani kuwa. Ndua na Iyo. bosa e vanga na matana va aka na vaka. Ndua na bosa vaka Iyo. ngata ki bagalevu. E sere ki chungo e chini todo kon na Kene balbale. na kene mbale mbale kena vaka vaka ngataki. O nditu e va koli e sianga ni tukuna e vaka koli me vai. Ya. Yo, dua tale. Saya kena kelima. Main kena kelima. Okay, do tale ngo na vaka se va na kuri ni so na vu e tukuna ni vaka koa se vaka matua na bua ya. Mabale ora ni raiden do na ka. Ya ke vaka o da ka me vaka koa au vaka raida. Okay, ini imbita manten nanduan na ya tu bosa na vamadalago. Indona kao reida. O nakita saranga mo raida buka na bangarai. Ya vaka o tambe chiko na kubale o raida na basi ni lakudake. O raida na basi. Ken babale ni using ni nakita. Na basi nga lakudake ngai takos we motangu. Ya ke vaka o nakita me bangarai do na ka. Ka vaka raida mandanga na no kupeni sa ayali. Ya vaka raida. Ya lebu tu. Mai vaka awa dapat tali so. Na sanga. Ranyo kaya. Do na ka o sanga chiko. Ya ke vaka o bia kaya ni sa vaka ko saranga na no sanga. O na ka. Do na ka o vaka sanga chiko. Do na ka o vaka sanga chiko ngai tarao. Iyo. Kuni vaka sanga merengo ya tau. Kuni vaka sanga ngo kuli na kachiko. Kuni vaka sanga ngo kuli nte ke kachi ke munrau. Na kachiko saranga. Iyo. Se dapat manda ke vaka o lakova vaka levu ndo vanua ndo lakova ngori do na ko vanua ngori ndo vaka lakova wasoma ken bale e segni vaka ndua e vaka levu Endo na ndo tala bale e bukido na vu me e vu chiko nga e ken bale me vaka ko se me vaka matua Nrau vaka koa. Ana kene karu ko kemuna vamadalago. Ya na vaka ko ndo tani ke mabale yo rau ni takaya vaka tona ka o vaka vaka raida ang satu kuno sila vaka raida ya va vangkanga orang yung kangkan tona ka ke vaka utaka matua o vangkanga tona ka kangka chiko tona ka vangkanga tona ka undikeva chiko tona ka vakan dikeva ke mama dikeva matua sara Mga di ka matangori, sa ilaw sa alin ka. Yan ay balaban ni Bakangori. Kan kalimang bek? Kan kalima. Dorlante na kene kaono. Sa bobolak sa tsukun meita po nanto programa. Na libo nanto panti kaya po tsukun na posong ko na vaka. Sa kutangan kene gobi kenta. Sa boy bito na minichi meita po nanto programa. Na kabe na kadiko. Main kas dibuli. Sa boy bito na minichi. Abo talaga iba kene bogarita gibi kenta to. Kene mbale-mbale. Nabalevo kene karua na wili-wili. Na bosa e wili-wili, ni o vaku kuria e na vaka e tukuna
na wili ni nomu nakava endonaka. Mevaka au lako vakarua ina tauni ni kua. Sanjin. Au lako vakandua. Na wili dava nga vakandua nan rao vakandua na undolu. Tuku na wili ni nomu nakava Endonaka. Wili nomu nakava endonaka na lembite kina na vosa na vaka. Baka. Awala ko vakarua ina city. Yo, mevaka erani vakakuri kevaka bang tak mevu. Aroni wakuri. Kuanyo wakarua takangori. Au takamangori ang kay wakatolu taka. Sa wakabata na ken levu. Iwar kaya wakantaki na waka may kuri ni wili. Tulisu ko bukita na wili me vu. Bukita na wili me vu. Sanjin. Ya sabi nila. Lao no sa ibitangori. Ikaw no yakin na kabitu. Okay, winaka. So nangauna. And though ikuri ni yabu nrua. Rua cek bakara kani bakara taki chungo. Na yabu nrua. Na nrua, ni nrua taki ndo na yabu, kani bambali dhaka bakalewu. Au kebuka o mukutiko, se mutukiko, asa bakado nga. Kebuka o mukutiko, bakalewu. Se kebuka o sa mutukiko, korisa bakalewu. Iya. Mutu laki ni kemunu. Au duru stoa, yo se raunyo kaya, dona ken bakraita ke raunyo kaya, au vaka duru stoa, ken bambali au duru bakalebu, namutu kuna vaka, ken bambali bakalebu. Ya kebuka u dabuta na vaka bate ken bosa rua, indua na ken bale me vaka me kangani lasa. Me vaka se vaka lasu se mekaning gito. Kepo kau bola-bola, ya bola-bola dina chico. Kepo kau vaka bola-bola. Adava vaka bola-bola chico. Sing dona kaninaki. Kepo kau kaning gito se dua tale na vaka moku tiko. Ya roni dona ken bali o moku tiko vaka lasu mekaning gito. Dua tale na vaka kana. Ya, o le kana nga no me kanga ni lasa. Sing wa ka me o kana na kakana dina. Wa kakana se sorka wa ka kana. Ya na ken bambali mo le kana no me kanga ni lasa kaningito. Sanje. Ya, ndo talang bambali baka indawi kuri ni me kanga ni gito se kani lasa sing ni manida ka baka binaksar baka menruo taki. Do tali ondo rongo na pasi pas ya ngo jina ni bu man mos balang ya ram jita kaya pas ta mandra polo o change baka pas yo ka. Ge baka pas takin. Yo. Ba pas sing pasindina. Baka last taki pas jigo. Iya, dami ya ngari. Pasindai. Pasindai. O pasindai vera wa maramarua. Iya. Sabo ay rua. Si sabo ngayon dua. Sabo ngayon dua. Iya, sa kini kachin. Iya. Koya. Yo. Vitale. Kunya munruang. Gori. Okay. In total na balbali baka ni kurnia bundro e kene balbali ni nakiti and then de se vaka ena yalo kokoa mevaka kunyo vakam berembera no vakam berembera ngoyo sana kitsar nga mombera kunyo vakam berembera kunyo vakam berembera tiko kunyo vakam besimbese ngonen bese. Ya, iko sa bani ni baki ni dua baka besi-besi. Baka boy, baka diri-diri, baka lutu-lutu, na baka rai-rai, baka tau-tau. Bosa kena ko ken babal yan nakiti me daka mendende se daka ena yalo kau se na baka rai takan nung yang lomba. Baka baka lutu-lutu, bandam-damu chiko. Arto bandam-damu chiko, Arto bela ko si siyang. Atap talang do bandam-damu tagina chiko, doon duro may mitulak. Kori. Sanjen. Ya bang sa ndama mausar bagali, na buku ni chinde baka matali pa ko ya kira-kira do imbali-bali. Na kabi na ganikuha. Ang gasli mo sa are, sa awon talang kaloko.
non to Iya. sale ka kambura kingo kim sa baka malo bakali porno do kene ucu sini vaka si sa kuku saranga mai. O ko saranga na baka, o na baka, yo sana ker me mada mengo to sanga leva mantena vei. Into ta na ikuriliu. Okay. Levo na kene balbale na vei. Okay. Au sing tu na kabula mo wasi ada so na kene balbale. Okay, sa o chini ko na vaka na mada Iya. mengo onda na bitan loki na bosango na vei. Na ikuri. Na ikuri. Na vei. Robia dani. Vei dani. Tu ngori yo. Ai. Nanu mutalanga na odene adamu. Odene adamu. Nalia kene bos bangunin daw may buah. Okay. Ya, ko tono kaitor na ruan na bakasama ya. Ya. Na odene adamu matai daba kila mai. Na Ya. kena bosa ba Alia. na lea eh. Ya. Ke baka okilar na Kene bos bola bangunin mai. daw may buah. Kena bosa Ya. bangunin daw mo imbua. Kena Ya. bosa ramba ilebungo na vei. Satu sombu talen dona mati ni bola. Liko to sobitan lo na baka e ba. Na vei satu som. Tolongan na mati ni bola. Tolongan na mati ni bola. To na bitan lo kina. Ikuriliu batanga. Ikuriliu talanga. Ikuriliu Iya. batanga eh. Ya, Ya, kim sa talanga kene balbale. Sali butala kene balembale ve chini talanga bagatata. Ndana kai Ya. tor chuka di na baka sama ya. Ena maza o katuma. Ndona utusina ni tukutuku be kimami. Ni sembe Esa. ni ndabi ba mota. Tuku be kemunu may Santa Marsico. Binawale mo na barongo. Nanu mo chuko no gui tatau na be mada wa. Menda nanu mir na lubenda merikilana non da bosa kena non da tobo ndi ni sa tu yawa. Ising ni belban ni tu yawa merle da ika. Nak. Kakede. Okay la mo bawli de bertonongone. Ko ngaya. Bila sa wali butura kena barama darbo kena ngone leo sa dogi kana no de todo ni pingrabi non da bital noa. Na non da ngau no bata ke non da gas ni buli na non da biti ke polong gereti na kabi de pingrabi dai sa on don talanga na koloko dan kami bito malitale na maza o katumai me adobra ngone ani boga dengu binaka ni sa te mo de toko mantang gas ni buli bakalunga tike moni chuko turang. Never
Radio Bulan Dua Vata mekauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wose yani. Mena
Radio Bulan Dua Vata, Mekauti Kenda Vata Mai San Francisco ki Burubura, Sema Mai Ngai Waseayani. Bong ini kuat, nambong ini kolombeka.
Lombong ini Kolombeka. Raikivita natambanita rawau. Raikivita sangai mailau, kienrena sangai mailau. Raikivita natambanita rawau. Si rondo nui nai bore bore. Si Romaio salote, rau sottobata itamai Simeone. Si rondo nui nai bore bore. Si rondo nui nai bore bore. Si Romaio salote, si Romaio salote. Si rondo nui nai bore bore. Enunu bana tumbu kara-karawa. Sereana mabunitawa, sereana mabunitawa. Enunu bana tumbu kara-karawa. Si rondo nui nai bore bore. Si Romaio salote, si Romaio salote. Si rondo nui nai bore bore. Totoo na tumoy turangan ni tabi kenda na kami bing karabin din tayo sa kiusambuli doko and sa siron sartunga ni Nembore na kami bing karabin din tayo sibina ono en tini kabitu na miniti hotel tini awo to non tubito kan na kami bing karabin din tayo pwede lang no non nindon bing karabi sa dapat talaga non da ngono bata kay Paul Gereti anda anu itang cukup nintang kami bisa mati tali enama zao ketumai. Dor kana kena toso boga tol sarcu kena ngauna kena linga ni keloko nangauna serengango ya dar ronga mata itu bidan itu kutu ni boleh ngoni sembarang kay ronga tuyani vei sereso me coach kanta tuyani bitu na keloko na kabi na kini kuwa. JJ's Food Shack. Etigo kedi kina na kakana boga biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi nan dalo se tapioca. Na kakana boga malangi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kay tigo talanga na non to specials and lomo ni madawa. Daw tamba na Facebook na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai kay na bugatale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talaga nito dili mo yang may Santa Rosa, may ato sa rani kinavato. Giritirto sana kinavitu sa mabitu tolo dio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Dendran beka nang wala ni kibalilo tero buko ni oso pakadadaka. Sendra-kendra kita beka na tos-tos nimbula, kuha ni lenga sinui gawa-gawa. Nana mai kina programa warotaki, mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA, nongu chisu, nongu benua. Ruwa gana bima maniona na kabini buku lulu bei Kemando California, bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando biti, and a radio bulan dua wata San Francisco, me kauti kanda wata mai. Doyan rubina kana maraman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaman din na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasartunga toboy simpang bakaw. Ngay way dala tu kinambata. Koe serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko.
Kaya kita sana berata ini bagai singelebu, kita sana kali bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, kata lau baga singelebu se baga kabi, baru te itu baga manggo sanggai to toka na bono ni kana. Mai na menta tu ide ti, kena baga singelebu se baga kabi me bakana baga sekera. Na sui, ike te uteke roro baga lolo keina vida tale. Gira ramo kila na meni unisi ngoya. Na Orange Lounge, tolong dua Orange Street, Santa Rosa. Yang dua tala na tamari di Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo. Na Orange Lounge, tolong dua Orange Street, Santa Rosa. Endona mate kuniti wale wabekenda mena wasa Pasifika na hepatitis B. E kunei ni ndua mena waya tini corona nini winua mena wasa Pasifika Amerike ni tobi riti kuna mate ngona hepatitis B. Ongo ili wake na kena rauni wetobi sena tobi kuna mate ngada se liver cancer. Endende mendo kila ke sa tele kwentiko. Me bakani sengo so tini kene bakatakele kila se symptoms. Bakabo ke sa mbimbi na mate. Mbimbi ngona kila mono bakani kebi membaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 526 ono vituva 51watolu sesi kobo na nondo to website www.sfhepbfree.org. Ai, kemo do bakando tunga mai viti. Sa baka matalau na nomo do kobati. Sa lemo na kemo do tindika na tinimbulu makau na bisikete na rewa bata. Red cow. Wupu. Da sakusi masaranga na ikatungo. Gamay tutala na kenurnibondo kenambele. Pai, correct. Da boleh mai be. Oi, dosa itu ni kila. Kita boleh ngamai na Maulimat. Tok nganggo i Santa Rosa. Mai be? Na Maulimat wele. Doko na nonda business na ngoni tau kaya Amerika. Doko sa mai. Do mai wali na Maulimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Radio Bulando Vata, Mekauti Kenda Vata Mai San Francisco ki Burubura, Sema Mai Ngai Waseyani. Sigi ni gonda ki debura kina, ki debu ki abura bura, bura ngatoso, ki debura ki bura bura rasila, alilia, alilia, alilia,
buraki bura bura rasilo alilio alilio bugaboli la bugaboli odagina bebe wa enamo gilila via inambu toni para lilo lilo bugaya wandela
Radio Bulan Dua Vata, me kau ki kenda vata mai San Francisco ki buru-bura. Sema mai gai wase yani. Australia kina, nano bundong nobo, beke muni.
londo vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wose yani Nunggun domo samai kani veivan Nanarula samai tini tunggu Nunggu bulani nandomo samai tini koso Nararawani ko samai
Sandi zara la sama indra kena mendali tobole todo ko yani nan dona ngona keba kana rawa ya harto na mate la to toka nei turan kai mana sa watu loka kerto nan kena serne de zana kabi ben garabi en tentai sa boto bekende tinik tolu na miniti me vitu na koloko no men sana me vita tu na kitala na kabi ben garabi de dona kan ngumaro tak no do bito kan me tolu do me vita loke polo na lima bota la kin non do rongo ne tutu me non do no ngito bota la kin non do rongo certo no malua au klani damaruta kan ndoro tu na be ser makawa so na kabu bou en ve washing on na todo sar ni mataka na mai vingara bikina bekenda una isi bunin da kua en nanto sele ka kambura kibina ngoge na makir sang mai no vingara bi ame na tolu me do patalanga ni na vitu na kloko en ya kabi ya sana mai do kimante kende do ni vingara bi do kan ngumaro tanka ko sabarita ko toko ruota ka bekenda sembaranga ni ngole na serba modi matanga ni kino rama kai bal sorosei bakatala kina be malalanga besi mertono numi kino marla merla lama madaria wa tali dere koti ke magrada zangi nimbu ana kabi na ko bina kama sama chikem do watch mai biokani senglu de batala kina bubale tele modi ta mala ta tui ta temo na sibu ke nei taina nei pau nei taka nei fani bubale sona ka bubale nugumbalau ira kau gendele makoto do sara o bimbinga wana ngoni turanga na rama si malo bogale usara ambula gena baganda kai na kai bina ni kuwa ba ka nuni binaka vei na imbuka tu yono ke kemdo to ko sara le no mata da ka sigin mata ta mata la punan domba de chama chomekina ena kai bina ni kuwa ako sitan do bia asing de betala kina bi rokle kutu di lady di bakatala kina be marama kai bina na chama chumai en City Level San Francisco oba motel tungai na korturang ke New Zealand di ami Wellington malo bale bua na chama chumai kerua na kabini bengarabi en dai sao chinon to ibalu to nga mai sama tal na ngono kataraba o pedelo no bono munin don bengarabi me ga bono ngono ya ni baka tingo benaka ni samot Sanangai o tinai balu ani muna na dava salomamu ni wakaya moara kiau ni o tinai balu sama ni totolo ya timbuna na lomamu kawaka buna na nomo veidamu mai no wale ani muna na ya amu isalei Sanangai o tinai walu awana numatu indaruna wakamau na kena sewa ni sarui toto na lomamu ke konia warakiau ne adobani o tinai walu kena sewa na lomundondo sarui totolo Domona tuna overola kaki ni o tinai walu ko vila iwi ko atauri wale moi sama ni kaki Sekonia mesetaki au Rekona reki kati ko marau Wau di batanga mendua Da mura-mura non daru taurua Isalei hoilei nana una talei Samore isa samore leimonei Sekonia mesetaki au Dekona reki katiko marau Pau di batanga mendua Na hura-hura non daru taurua Isalei